Yes, reka dufata umwanya tubashimire cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugenda muri ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Reka wowe ugiye kumva amakuru utameze neza nkubwire ngo ihangane Imana za gufasha umere neza ndetse nawe umeze neza ujye bikagushima Imana kuko niyo iba yagutije ubu buzima. Uyu munsi rero amakuru yacu tunyarukiye Nairobi ahari kubera inama yahuje Kabila ndetse n'abandi banyapolitike bo muri Kongo. Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka 2001 kugeza mu mwaka 2019 ayoboye inama ihuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi iri kubera Nairobi. Abanyapolitiki bitabiriye iyi nama barimo Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2012 kugeza muri 2016, harimo witwa Seti Kikuni, harimo witwa Frank Diango, harimo witwa Nehemi Mwiranya, harimo witwa Raymond Chisabanda, harimo n'uwitwa Jose Makila, harimo witwa Richard Mayej, harimo n'uwitwa Kikaya Bini ndetse na Karubi na Patiente Saiba. Aba ni bamwe mu banyapolitiki bakomeye mu by'ukuri muri Kongo bari kurebera hamwe ku kibazo cy'umutekano. Ngira ngo nuko muri kubabona ku mashusho barimo bariga ku bijyanye n'umutekano wa hariya muri Kongo, ni gute mbese ba Tshisekedi arimo arabangamira abaturage, nibyo barimo barareba. Hari abandi bari batumiwe muri inama ariko batayitabiriye, barimo Moise Katumbi washinze ishyaka Ensemble, harimo witwa Martin Fayulu wiyemeje gushyigikira Tshisekedi mu rugamba rwo kurwanya FCM 23, harimo n'uwitwa Jean-Marie Kakubunda ndetse na Derisa Sanga. Abangaba ni bamwe mu bifatanyije na Tshisekedi kuba barwanya FCM 23. Nubwo ikigambiriwe muri iyi nama kitatangajwe, biragaragara ko Kabila na bagenzi be bagiye guhuza imbaraga kugira ngo bakemure ibibazo yagaragaje mu minsi ishize ku bijyanye n'igihugu barimo by'ubukungu, umutekano n'imibereho y'abaturage. Muri Gicurasi 2025 Kabila yatangaje ko ibi bibazo byakemurwa n'ibisubizo 12 birimo gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri RDC ndetse no guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, ibiganiro hagati y'abanyekongo no kuganira n'ibihugu by'abaturanyi. Kabila ayoboye iyi nama nyuma yaho tariki ya 30 Nzeri 2025 urukiko rukuru rw'igisirikari cya RDC rumuhamije ibyaha birimo kugambanira igihugu, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, rukamukatira igihano cy'urupfu. Uyu munyapolitiki yamaganye uru rubanza asobanuye ko ibyaha ashinjwa byose nta kimenyetso bifatika bifite, bigaragaza ko yabikoze kandi ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kurwifashisha mu kugerageza kumwikiza. Ngira ngo murabibona ko bano banyapolitike barimo barabiganiraho, bari kuvuga ati ibi rwose ntago ari byo uyu mugabo Tshisekedi arimo nibyo bifashisha kugira ngo bagumye bateze umutekano muke mu gihugu cya Kongo. Ngira ngo ni inama iyobowe na Kabila, nk'uko mubibona ku mashusho murabona ko abayobozi bamwe na bamwe babyishimiye bo muri Kongo. Urabona bano banyapolitike barimo barashaka guharanira amahoro muri Kongo, barashaka guhagarika intambara.